Ukhethe mina by Unto Encane wamagitara bathi-ke iculo lokuqala likaMaskandi elikhishwe ngo-2026 ukuthi-ke lishaye-ke unumber 1. Angazi uma iculo lokuqala lamaskandi noma nje wona wonke amaculo akhona sekakhishwa. Sabe selibheke lento Vasibuli TV lapha si-celebrate i-performance eyenziwa umculi kaNto Encane online album le ayikhiphile almost 2 weeks ago. Ethi awuyiphumuze kunengoma enzahle kakhulu lapha online especially ku-Spotify. Ingoma yakhe ishaye number one song right now lapha ku-Spotify. Ingoma ethi ukhethe mina ikhishwe Unto Encane. Ngokwenza kwakhe lowo mlando lo Unto Encane sejoyina-ke abaculi-ke bakamaskandi njengomthandeni engomeni yakhe ethi noma Guji or Paris asazi noma umlando kahle kahle iwona muphi kodwa-ke SK nakhona ubuya khona kube uMafikizolo uDongconyoko kuba uFeza ethi uMaqondana bese kuba-ke uye Unto Encane ethi ukhethe mina iyona ngoma yakhe-ke enza izimanga lezo especially laphana ku-Spotify. Uma sithi siyahamba-ke siyobheka-ke ey'ngomeni ngampela siyathola ukuthi nansi ingoma yakhe ikhuphukele-ke ku-number 1 bekuzi-24 kaFebhuwari-ke isikhathi-ke ikwenza-ke lokho. Ezinye iy'ngoma-ke zikamaskandi ey'khona laphana kwi-top 50 ku-Spotify sibale ingoma enjengomaqondana isiyehlele ku-number 2 ihlale isikhathi eside laphana ku-number 1 ngagcina day number 47 ilokhu ihleli nje ku-number 1-ke angizazi-ke iy'nsuku ey'phelele zingaki. Enye ingoma laphana ekwi-top 50 sibala Unto Encane engalobolile number 6 iValentine kaSkhanga featuring Shega Sihlala Nkosini number 8 inceke kancane kaFeza ngixole mntanami lokhu ekhona lapha uKashemba ayakehli 19 uMafikizolo Ngconyoko nayo lokhu ebhizi laphana-ke ibambile akaphumi. Kulandela ubani Ntabaza Zukhahlamba nawo number 24 ubani Kashemba number 34 Wesikhinkili uMenzi Music ubani lo umzukulu Thando Lwethu hayi lokho eyibambile umzukulu kodwa nansi engafuni ukuya ndawo. Nikhudima uNhloso Khwela hayi akafuni ukuya ndawo bese kubani-ke Stop and Go Mnotho album yakhe asanda kuyikhipha number 48 yokugcina ubani uFeza ethi-ke inhliziyo yami-ke yilabo abantu abakhona-ke laphana-ke kwi-top 50-ke kodwa-ke si-celebrate bani-ke Unto Encane umsebenzi wakhe omuhle kakhulu-ke oyisimangaliso awenzayo ey'ntweni azenza Unto Encane umsebenzi wakhe wokuqala lo ukuthi uvelele kangaka uphumelele kangaka wenze wonke lama-record la owenzile ne-album yakhe isiyonke nje overall yenza kahle kakhulu nalapha naku-YouTube ikhuphuke ngenye indlela-ke abantu beqhubeke bewudlale wonke ku-music wamaciko amaskandi until sihlanu okuzayo sesokwenza enye ividiyo ngisakahle ngazi ukuthi ngiyabonga.